siri papaare muɗum moƴƴina ha gayna a aray tawa himɓe rewde waaliɗo ɗon mo fiira aray joni wano ka Qabrul Hussein Misra ma leyɗe goo wano Maroc en ko nandi e muɗum ma e leyɗe goo hay Sénégal ɗo mobbo men ɗo e leyɗe goo kadi e leyɗe arabu ɗen saamiga aray tawa himɓe inna almadadu ya fulan almadadu ya Hussein almadadu ya Hussein bimana hiɓe noddude Hussein ɓe acci Allah ɓe inna yo faabo ɓe yo walluɓe yo nafuɓe yo addanɓe moƴƴiri ɗum ko sirku je ko waɗi a noddi taga mayɗo mo wata ferlitade yo waɗane ko Allah waɗanayima ma ara tawa dewo giɗo Allah no waali e gabru ara innamo yo toromo arsike ma toromo ɓiɓɓe ma toromo huntanede haajuji ma toromo sellingol nawnuɓe ɗum fof koye sirku kono ko woni sabu mum noon ko fantingol luggina e yiɗugol ɓe moƴƴuɓe beliɓe ɗon ko ɗum waɗi karmakojo on addi ɗum ɗo ka dammugal tawhid fi hen ɗum hollugol fantingol yiɗugol moƴƴuɓe ɓen no waɗa ha ɓe rewe ka kabruji ɓe waɗa sirku jom rewo on heɓa sirku e mum o wima jaa ay minal adilla no jeeya e dalilaji o ari o wi ɗo ɗen sababa kufri bani adama wa tarkihim dinan tarkihim on o wi ko bil jarri tarki atfan alal mudafi ilayhi kufru yani kufru bani adama ma kufri bani adama ma sababu kufri bani adama tarkuhum dina no jeeya e woni sabu keferu banno adama oɗo sirkuɗo accitugol dina kan hawkaka to yilto nanga rewgol yimɓe ɓe Allah subhanahu wa taala tagi ɗum ko jeeya ɗum e yeddugol o banu adama on ɗo waddi ɗum alghuluwu mana muɗum mujawazatul hadd ko yawtugol keero wal ifratu e fantingol fi ta'zimi e mawninirgol goɗɗo bil qawli ka konngol wal itiqadi ka finde wowlamo konngol ngol tawata mawninama ha hewti Allah oɗo neɗɗanke manta fi makko ɓanta fi makko ha hewtina mo pilasi Allah subhanahu wa ta'ala manta mo ha hewtina mo pilasi Allah waɗinamo ko tawata ko Allah tum waɗata ka konngol e ka finde ma hara woti no fiɓi wonde oɗo do o wallayla o arsi kaylan ma ɗum o wallaylan fi haajuji an ma ɗum sifaɗin piiji fiɓa ɗum wa ta'addi ma amara Allahu ta'ala bihi oti yewta ko Allah alan ɗo yamiri ko fi salihina e moƴƴuɓe ɓen min al anbiya e ka annabaɓe wano annasarankoɓe ɓen waɗiri ni nabiyullahi Isa alayhi salam ma wano alyahudi ɓen waɗiri noon Uzair alayhi salam ɓe inni qalat alyahudu Uzairu ibnullah wa qalat an-nasara al-masihu ibnullah alyahudi ɓen inni Uzairu o ko ɓiɗɗo Allah annasarankoɓe ɓen kadi wi'i Isa ko ɓiɗɗo Allah ɗum ɗon ko ɗum wiyete al-ghuluwu fil anbiya fantingol fi annabaɓe luggina fi maɓɓe ha wattaɓe ka pilasi Allah wal awliya e ka waliyat weldiɓe Allah ɓen subhanahu wa ta'ala oti e fantina fi yiɗugol ɓe ha wattaɓe ka pilasi Allah wa gayri metana maɓɓe ara inna waliyujo no feƴƴini mo beeli ɗo joni noon ko moƴƴinɗugol kabru makko o maha waɗa cuuɗi e muɗum ha gayna hara arowo wonde no hewta ɗon ko yo waalo ka leydi so hewta nde mo naata hara emo dasade emo fofade so hewti o sujja o toro ɗon haaju e kaarijo a wallan mi heɓa laamu kaarijo wallan mi heɓa jawdi kaarijo wallan mi heɓa ɓiɓɓe kaarijo wallan mi heɓa
duuɓi heewɗi kaariijo waɗanan ɗum ɗo e ɗum ɗum ko sirku fanda ɗon ko humul yahudu wan nasara ko al yahudi e an nasara fanda ka ahlul kitabi ɗo o wi la taghlu fi dinikum wota on lugkin e diina mon kam manamum la tataaddaw ma haddada llahu lakum wota on yawtu ko allah on kernani on kon o dottani on o inni hadde ɗo banu adama siko julɗo moƴƴo ɓattinaɗo allah wona ɓe annabaɓe e ɓewton keerol ka allah on dottani on ɗon waɗon ɗum ɗon haray o harminani on ɗum ɗon fa gala nasara fi lmasih wa gala lyahudu fi useir an nasarankoɓe ɓen luggine e fiye almasihu bnu mariam ɗum ko nabi alyahudi ɓen kadi luggini fi useiru e ha ɓe inni on kadi ko ɓiɗɗo allah almana al ijmali lil aya mana moɓiɗe on wonande aya on o wi yanha llahu lyahuda wannasara an taaddi ma haddada llahu lahum bi allah manzilatihi allati anzalahu llah wa yunazziluhu almanzilata allati la tanbaghi illa lillah aw yunziluhu walkitabu wa in kana li ahli lkitabi yewtere hay tawi ko yimɓe defte ɓen sappa fa innahu amum kono no huuɓiti yatanawalu jamia al umma no weeɗi ɗo mofte ɗen fof ɗum gaye muɗum kono ko mofte yimɓe ɓen fof wiya ina ɓen ɗon tum sabu hen ɗum karmo koɓɓen no fotti al ibratu ɗum si tawi koye kaarijo sappa haray kala waɗɗo sifa ɗum ɗon on haray no huuɓiti fuu yani ko landan mbiyan ashas e luggingol maɓɓe e yimɓe ɓen wal amal e golleji ɗin wa gayri dalika e ko wona ɗum salisan alhassu ala luzumi itidali fi din ko rerɗingol yimɓe ɓen e ligmaggol fotodirgol ka nder diina ko ɗum woni hawringol ka nder diina wa jamii umuri bayna janibayil ifrat wa tafriwta keero ma o ŋakkina hara o hewtinali ka hani hewtude ɗon ko ɗum waɗi woti won ka ɗum fomum ko itidal landi itidal on ko wongol ka hakkude hara feƴƴintinali ŋakkinali rabian attahadiru min ashirk ko rentingol yimɓe ɓen ko shirku wa asbabihi e kala ko wonta sabu sirku wa wasailihi e laawi ko rewnata oti kadi rewete ha hewta e shirku woni ko kammuɗi wowlugol konngol hewtinaygol jommum e shirku no harmi huwugol kuugal naɓaygal jommum e shirku no harmi mo wattani noon yiili yimɓe ɓen yanay e shirku ha nokkuɗo ɓe anda ko ɗum waɗi oti reɓay naata e mum hara anda ko hasi kon noon ko feƴƴintinta heña heña hara no yaawi sut ko oti hewtinta goɗɗo ka o hewta koye mantoɓe ɓen mantoɓe no yaawi sut ko hewtinta goɗɗo ka o hewta mo wattani yiili e defte mantoɓe ɓen taway no yaawi ko ɓe hewtinta goɗɗo e konngol ko hewta ma ɓe hewtinamo kuugal ngal o hewtani mantoɓe ɓen fof ko gotum gon sen goɗon si wona hara manto on no jogui tawhidi timmude o hasi kon so memminike o fuɗɗike wowlude e o jiña yoni ka o jiñi o woolay ko wolatake giggol ngol ka tiiɗi pandi o oti memminike wowlugol giggol ngol no tiiɗi oti feƴƴintinay joni wowla ko fenani wowla ko nani wowla ha feƴƴintina oti ka hani ɗo mono janngude defte manto ɓe gay ɗe defte ɗe janggeten ka men ɗo e misal wano burda lil imami l busiri hamziya bana suada e ko nandi e muɗum no woodi toon konnguɗi ɗi tawata no gasa haala jommum kañum aqida makko on finde makko nden
yaada e konngol ngol o woolingol konngol ngol fuutimo o winda no yaawi sut ko ɗum waɗata goɗɗo hewtina goɗɗo e ka tawa tawa hewtaani haray noon sifa ɗin konnguɗi dagata ko kadi fiɓe jooni mi misal mon ko misal tun hella ka lafzuuji mo ƴetti nde nde janngeten ɗo deftere buusiiri nde janngete tummondire si moɓondirama e haajuji ɓuy nde janngete nokkeeli buy hara no weltora kono konnguɗi go'ono nder ton hina fof goy mo yewti siranulaaɗo Allah moƴƴa imo yewti fii no neɗɗanke laɓɓinirta wonkiiji muɗum e no o yiɗirta nulaaɗo Allah emo yewti piiji buy ko moƴƴi ko tatono ko sawaba rasulullahi jahuka bi idil karimu tahalla bismi muntaqim wo jaahuma on an nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jaahuma on an ɗum ɗon waawaylan dandude si tawi Allah subhanahu wa ta'ala woni ko beteejo kono o sifori inde lettugol ngol ko e maɗa ko teddungal ma ngal dandatanmi ɗo ɗum ɗon ko haala tiiɗuka no woodi ko ɓuri tiiɗude e ɗum ɗon kañum kadi o wi hen ɗum o inni wa inna min juudika dunya wa durratiha wa min ulumika ilmu llawhi wal qalam wono jeeya e dokkal ko okkuɗa kon an ko an tigi okki wa inna min juudika no jeeya e dokkal ma ngal an adduniya wa durratiha aduna e siina aduna on nawlan aduna on ko on woni nawlan aduna ko laahara wo ko aduna on wo laahara on wo ko an okki ɗum ko deya ɗum e dokkal ma wono jeeya e gande ko Allah okkuma kon andugol ko woni ka lawhil mahfuz e andugol ko kawal kalam yo ma yaskurun jeeya e konnguɗi ɗi tata oti jiñi ha feƴƴintini hewtinawi oti ko yahata ton si woni aduna o laahara o ko nulaaɗo hokki aray ko henɗum Allah hokki aray ko henɗum luttani Allah yani ko hollugol tun konnguɗi mantoɓe ɓen wonde feƴƴitay hara oti wowlay tun tuuba kan e duwal mbuuɗi no yaawi sut ko oti addata ɗum sibat ɗum yimoɓeɓen no yaawi ɓe wowla e ɗum goɗɗo yii man ma sa'atil aqdaru fahakum fa antal wahidul qahhar subhanallah o inni wo ko yiɗuɗa kon waɗata wo wona ko kodduri e Allah on faala kon watta si Allah faalama goɗɗum a faalama goɗɗum koko faalɗa kon watta wo fahakum ñaawtode fa antal wahidul qahhar kam woni goto fowluɗo on ko fewti e goɗɗo wi na ko ngol ka karama ko jom waɗi ni wo goɗɗo hocce isan waɗani yani sahaba en waɗanayno ɗum nulaaɗo Allah kono ko nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam heeranimo kon gasata e yimɓe luttuɓe ko heerani nulaaɗo kon kadi ko heerani Allah kon gasata e nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah ko heeranimo kon ka dewal e ka konnguɗi ɗum ɗon daganta ko nulaaɗo on ko heerani nulaaɗo on kadi ka konnguɗi e ka kuuɗe daganta ko yimɓe luttuɓe yani piiji ɗin mo be e darja muɗum on sa ƴetti nulaaɗo a wattimo pilasi Allah haray a sirkani Allah sa ƴetti tagaɗo ko yiɗuɗamo o ko wayiɗɗamo a gollinimo golle Allah ma a few qawlihi ta'ala e ko Allah hatoɗo on daali kon wa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi nuh falamma halaku awha as-shaytanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad hatta idha halaka ulaika wa nusiya al-ilmu ubidat o wi ari e ko selli ko tuttina e Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma e firo ko Allah subhanahu wa ta'ala daali kon ka suratu Nuh wo ɓe wi'i wota on accitu dey reweteɗi monɗi wota on terto rewgol waddu o yeetiɓe hey ko ono mahma alayhimul amad
juuti e maɓɓe dumunne fa abaduhum ɓe reewi. O wi ɗo tarjamatu ibnul Qayyim nantingol fi o karamokojo yewtuɗo nde yewtere ɗo. O wi ko al imamul allama ko imamu gando mandoraɗo gandal wiyeteɗo Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub al-Zar'i ad-Dimashqi. oɗo ko jeyaɗo yimɓe Sami Dimashq, tilmidu Shaykhul Islam ibn Taymiya, ko kanko no almudo Ahmad ibn Abdul Halim wiyeteɗo Ibn Taymiya. Imamu Ibnul Qayyim ko almudo Ibn Taymiya. O lijiimi no mo ɓuri duuɓi noogay imo ƴettude gandal e juuɗe makko. Hari no wonno e aada salafu en liji maggol gando gooto ƴetta e juuɗe makko gandal ngal hatuma ngal woɗɗi ma ngal lanni ma o ti ronki ma o eggi o lijimo goɗɗo goo kadi. Ibnul Qayyim lijmino Ibnu Taymiya duuɓi noogay e pawdi mo janngude e juuɗe makko. Holo waɗi ka yiiɗa oya o hari ay oya. O wi on ɗon noon wiyeteɗo Ibnul Qayyim mata sanata 750 ko hitande fergu yarata duuɓi temeɗɗe jeɗɗe capanjoyi e goho feƴƴini ko karno saabi o feƴƴini rahimahullah. walahu muallafatu mufida mashura emo mari walli defte wallifade duuɗuɗe wonduɗe e nafaji moƴƴa. Toden na defte makko ɗen kanko Ibnul Qayyim hiɗe weli faamude ɓuri defte Ibnu Taymiya ɗe. Kanko emo fensiti piihoy goo no toon ɓuri ko Ibnu Taymiya fensiti kon ɓay hari Ibnu Taymiya kan gandal makko ngal eno yaadiri noon e zamanu ngun piiji ɓuyno toon haray no metti firtude ko Ibnul Qayyim firtotati. ko oya wolayno piiji goo ko Ibnul Qayyim fensitata laɓɓina ɗum waɗi mo mari defte wondude e nafa foto. O wi la tazarunne alihatakum manamun la tatruku ibadata o taw accu rewgol ɗi sanamuji. wala tazarunna waddan wo taw accu ɗiɗo ay wala tatruku haulai khususan wo taw accu ɗiɗo ɗen sanamuji tentini noon waddu. falamma halaku ay mata ulaika salihun maayi ɓeeɗo moƴƴuɓe wa hadina alayhim qawmu yimɓe ɓen suni ko ɓe feƴƴini kon fota husnan sadidan suno tiiɗuɗo. aw ha seytanu ila qawmihim ay waswasa wa alqa ilayhim o sowonsini o bugi e maɓɓe. o wiye ansibu bi kasri dadi ansibu ansaban yani asnaman sanamuji musawwaratan ala suwarihim haray ɗi mbaadina e baadiji maɓɓe ɗi. hatta ida halaka ulaika ay alladina nasabuha ɓe darnunoɓe ɗi sanamuji liyatazakkaru bi ru'yatiha fiyo ɓe anditu sabu yiwgol ɗiɗo ɗen af'ala ashabiha golleji joom majji ɗi joomiraɓe ɗe nate fa yansatu alal ibada ɓe softa e dewal ngal. ɓaw ɓen ɗon feƴƴini wa nusiyal ilmu gandal ngal yejjitama zalatil ma'rifa andugol fi muɗum ko waɗirano kon iwi wa galabal juhalu majjuɓe ɓen fooli alladina la yumayyizuna bayna sirki wa tawhid ɓe sennidira hakkude sirki e tawhid obidat ay tilkal asnam ɗiɗo wonte sanamuji rewaade. lamma qallahum seytan nde seytane sowndinoɓe o wiɓe inna abaakum kanu yabudunaha ɓenni onon nde yirde ɗo yon andu babira e moɗon ɓen hari ko ɗi sanamuji ɗo ndi rewde. nde yirde ɗon ufni e rewgol ɗin sanamuji ɗum ko noon piiji ɗin iiri torta goɗɗo waɗa goɗɗum ha o gayna o potto tum goɗɗo ara tiiɗina fi mum goɗɗo ara wurnita fi mum ha nde yirde ɗon ɗen anduɓe fi muɗum ɓen yejjite woɓɓe aro e ɓaawo hande kadi ukko tum ara ɓe anda ko hen ɗum woni sabu hen. ko ni ɗi sanamuji ɗo rewira. manal ijmali lil asar o asar mo Abdullah ibn Abbas yewti ɗo o wi yaqulu ibnu Abbas ma yufassiru ibnu Abbas radiyallahu anhuma hadhihi al-ayat al-karima. ibnu Abbas no fira oɗo aya tedduɗo bi anna hadhihi al-aliha allati dhakara Allah ɗi allaji ɗi Allah on janti anna qawma nuhin tawasaw bil istimrari ala ibadatiha wonde yimɓe nuhu ɓen wasiyodirno duumagol e rewgol ɗi hara ɓe accitali badama nahahum nabiyuhum nuh ɓaawo haɗi ɓe annabajo maɓɓe on ɗum ko nuh alayhi salam ani shirki billahi gay shirkangol Allah annaha fil asli wonde ɗi sanamuji ɗo hari ka lasli majji asma'u rijalin salihina ko inɗe yimɓe moƴƴuɓe ɗum hari minhum e jeyaɓe maɓɓe galaw fihim
ɓe fantini e maɓɓe ɓe luggini e maɓɓe bi taswili seytani e sowon sinande seytane e cuɗande seytane yani seytane cuɗani ɓe ɓe luggini e ɓeeri ɓe moƴƴuɓe hatta nasabu suwarahum ha ɓe darni mbaadiji maɓɓe ɓe waɗani ɓe nandalluji fa ala al amru bi hadihi suwar fiyake on rurti e ɗiɗo photoji ila an sarata asnaman ha ɗi wonti sanamuji tubal min dunillah ɗino rewe wona allah wa ma zakarahu ibnul qayyim ko ibnul qayyim janti kon huwa bi mana ma zakarahu al bukhari kañum no yaadi e ko imam bukhari janti kon illa annahu zakara anna ukufahum ala quburihim kono kanko bukhari o jantike wonde ufnagol maɓɓe e gabruji ɓe yimɓe moƴƴuɓe kana qabla taswirihim koko adi e waɗugol ɓe mbaadiji yani ɓe aru ɓe rewi gabruji ɗin taw ha ɓe gayni si ɓe yimtoyi noon ɓe waɗi mbaadiji maɓɓe ɗin yani nandalluji maɓɓe ɗin istatiji maɓɓe ɗin ila an sarat asnaman haɗi wonti sanamuji tubalu min dunillah ɗino rewe tana allah o wi o ibnul qayyimi ko janti kon wo no yaadi e mana ko bukhari wowli kon si wona tun wonde bukhari o sifike wonde kanko ufunagol ɓeeɗangol e hoore ƙabruji ɓeeɗa ɗin wo ko atto waɗangol ɓe nandalloji ko ɗum wiyete e istatiji fawa yudifu ila ma sabaga anna al wukufa ala al quburi sababun li ibadatiha aidan wo ufunagol maɓɓe ka ƙabruji maɓɓe ɓe gabruji moƴƴuɓe ɓen duumo ɗon ara ɗon e sujjugol ara ɗon ɗen e juuragol ara ɗon ɗen e ɗaɓɓirgol haajuji ɗum ɗo woni sabu rewgol ɗin gabruji ha ɓe waɗi noon photoji waaliɓe ɓen e ɗin gabruji ɓe ari ɓe watti ɗin sanamuji riweteɗi ibnul qayyimi ko ɗum kanko o fensiti e nder yewtereji makko ɗi munasabatul asari lil bab yaadugol o batte mo ibnu abbas sifi ɗo ɗen e dambugal ngal annahu yadullu ala anna al ghuluwa fi salihin ɗum no tindini wonde fantingol ngol e yiɗugol moƴƴuɓe ɓen sababun li ibadati min dunillah noona sabu rewgol ɓe tana allah ma yustafar min al asar anna al ghuluwa fi salihin fantingol ngol e moƴƴuɓe ɓen sababun li ibadatihim min dunillah noona sabu rewgol ɓe tana allah wa tarki dini bil kulliya e accitugol dina kam fewterto ka few wona e rewgol ɓeɗo yimɓe ɗum saniyan attahadiru min attaswir ko rentingol e nandalloji wa taaliki suwari e yowgol ɗiɗo nandalloji la siyama suwaral usama tentini noon nandalloji yimɓe mawnuɓe ka gande ma mawni e yiɗede ma mawni e kurkaduji e kurkanagol dina allah kam salisan attahadiru min makri cheytan ko rentingol e hodoji cheytane wa ardihi albatil e weeɓitugol makko fenade fi suratil haqqi e mbaadi gonga o ƴetta e fenade o yeeɓane sikka ko gonga rabi'an attahadiru min albida ko rentingol yimɓe ɓen e bide aji wal muhdasati e fuɗɗuɗi wala hasuna qasdu fa'idiha hayso tawi fandare waɗɗo ɗum on ko fi ko moƴƴi o anniyi haray ko rentingol yimɓe ɓen e mum ha waylitoyo wonta ko boni khamisan anna hadihi wasaili ila shirk fa yajibu lhadru minha wo ɗum ɗo ko laawi naɓayɗi goɗɗo e shirku no waɗɗi renagol e majji sadisan marifatu qadri wujudi l ilm wa madarrati faqdihi ko andugol martaba woodede gandal ngal e lorra hattede gandal ngal si tawi woni gandal ala majjuɓe ɓen heɓay e koyno sowon sina ɗum fota fota e hattede gandal ngal ko nambara moolanaɗo ko lorra tiiɗuɗo saabi an anna sababa faqdil ilmi huwa mawtul ulama noona sabu hattede gandal ngal maygol karamokoɓe ɓen kono ardi noon e hadise wonde inna allaha la yarfau l ilma intisa allah ƴettata gandal ngal o kuto ngal tun o nokka nde wotere o naɓ wa innama bi mawtil ulama ko maygol karamokoɓe ɓen liɓata gandal ngal e hatta ida lam yabga alimun si woni karamokoɓe ɓen fof feƴƴini tawi gando lutta ittahada nnasu ru'asa juhal yimɓe ɓen ara waɗa hoggi rowi e kooma bo riwi e ñappalde e hoore yimɓe majjuɓe fa su'ilu fa aftaw bi gayri ilmin fa dallu wa dallu
ɓen ɗon lande ko ɓe landa o ɓe anndi ɓe majjina yimɓe ɓen ɓe hokka ɓe e majjere ko noon gandal ngal ƴettirta athamin attahdiru min attaqlid ko rentagol e ñembugol ñembande wonɗude e mbumdan tawa dalil ala ko wiyete taqlidi ko tawgol ɗum goɗɗo no waɗa goɗɗum waɗa tawa goɗɗo no waɗa goɗɗum waɗa sa landike ko woni dalil on mi taw ɗum ono waɗa min kadi mi waɗi ñemmidirgol ñembugol hara ko ñembugol buundugol e mbumdan tawa kadi ala dalil hay hunde ko woti waɗi wa annahu qad yaulu bi ahlihi ila al muruqi min al islam no waylita yimɓe muɗum ɓen pooɗa ɓe ha adda ɓe yaltugol e l'islam yani walgol taqlidu on no pooɗa goɗɗo ha o yalta e l'islam sabu ha angal andugol makko omo o jokki hari himo falti an on ara iwtira ɓaawa ɓeydita moƴƴakka wonno ɗon ko waɗi kon e ko wi kon fof feƴƴintina ɓeydita woɗinamo ko woolali ma jokkiya ko jokkali piiji buy no woodi ko tawata wumini yimɓe ɓen ɗi piiji ɓeyditugol ko goɗɗo waɗi jokka mo hara dalil ala iwtira tum ɓaawo hande wotere ɓeydita toon haalaji buy e kuuɗe buy hara foti no dandini e muɗum ɗum fof ko ayɓe dina kam waɗata nden wawi darade ɗo mono mari ko lanndo e nder dar toon lanndo